Supreme Court etena se efa anasem na eno kyese Chief Justice kwan a yefa so ayi de to ase akonya no ebema wo mei atemuo adwumadie no wo mo atoape ewo wo kontekro ene wo mo nyina so emu no wo se eno kyese wo mo akase yie pa Odrum jadwuma ko no de asem bi atodom anim se edu se ja toto na wo mo ba na edi wo mo mpabro no enye ne yenyae ensem pi kan we no mu ne de sumo sakase bo ewo Sompa 106.5 FM so ye ne de sumo no pay eyeme Akosua ago Aboagye ubetimi afem Akosua nhira mene triple man Agya Appiah Apam Dadaa afi yenhye ene ensemono Nano Juada and Womampani, His Excellency John Dramani Mahama, Ejana Nitumi so Eda ne DSA, Aswa for Money Baba Ye Jumano, the Afeni Code of Conduct and Chesa Wu Ye Juma Wusuni Wabaya, as Asa Wadana D, near pe any near Yempeno, Wadana D, Ediche Ghana for. Now Wadana D, we Yenan was say, was Shase, will be a way swap for an answer swap for Bedi trip, and answer was some Ewomampani Akache, what were your penina water Abai Ejumano, an answer Council of State upon for, Amutu Mampani for, an answer will be biara executive no anase aban mu yaba opasa somo no esa wo hye na sa abraboyi wudi so pepepe na woda sa su ene ban adie na wo hye nso se sa niema we wonfa wo hunhyem na enne Sompa kase boye pensem mu abone tofa ede akire mu de edi kan ene se wo ye aban so afo a ensentro dwumadie mu se television so anase radio so se wo bi boy bi anana kejesi wo se medemi kokromuti akotim so etimu nto na niema da bi woni wo kwan se wo ye aban so afo wo ye bisa de obetimi aya ne se adie bi a ebo manfo yie die bi te se water safety se ye kan eniema kwanso jojo dwumadie national safety ho asem road safety ho de wobetimi du kokromuti akotim so na se bi a private work obi adwuma a product bi a wo ton na wo se wo ye osoafo wo kanfo se munkoto we na se munto we no ene wotia de etoso mienu woye obi a wapa wo a wo somo a eni kwansa woto aban agyapade mento aban agyapade de biara da aban ka aban ehyen anase kuadwuma aban fidie shares ahodo eno nso yi hu firim de etoso ebiem se ye hu se wato aban agyapade bi yetesa ye beyi wadi etiese wo hye nso ena no achi nso appointees ni nyina no se obi a declare ne assent ye de tumanim se enene da etwato a se obi e wa aban mu amampanyina bone pass wonsom na wontimi nkyere se na japade ne ni ka odie anase declaration of assets and liability no a enne ne dibre no abono enne ne da etwato ena eno achi no so se wo kye nso a obosom miensa akatua no ye de bekwa koma mahama cares fans ye de bekwa kwakotum na ye de adidwuma ena de etoso biem edi kwansa aban adwuma bia ye hampa na hampa ye the gift aguma hampa ne afi kwa we de kwa kwakoche eno nso so wacham obi ene wo kwanse wo ye bibi etesa wontimi mfa de fa ne internal generated fund anaso wo musika nkoye hampa na wo mfa nkoche eno nso ye twam esese omanfo nyina ehya ase pepepe na etimi eboa de etoso ebiemu no se wo ye obi a aban aba opasa somoa adwuma bi a aban edi hu dwuma no a wo anigye wo mu no memma wobusuafo anasa wonamfonom empiempie wo se wo nkoto anasa wo mfo wo hu nhyem aban adwuma ya aban adwuma wo ya aban so afo ya aban adwuma wo ya wasese wo nkuku no kaka na wokọ de esan etoso biem hye na wo ama wobusuafo adwumadie bi anasa de bra bi aban contract wo se media ma menua media ma me wofa media ma mase media ma meyere etie no so ye twam yempe de yefe ne nepotism no ewo aban adwumadie mu ena no achi se wo pese wutu kwan a akwantuo na wutuo no ese chief of staff ema wo kwan na watu na emom no so obi na afra wo se bedi dwumadie bi ma wo mo na eye unofficial hwesa aban sika bia emam sa ankrankra bi na afra wo mo ankasa mfa ho ka wo plane ticket na wo mo famra menkasa me ye obi a mesom wo aban mu eti se me tu kwan de a ene me de aban sika ekọ eno de ye twam se obi na afra wo obi ya award wo UK obi ya award wo America na wo se o minister of state ye be se wo ba mo ankasa mfa ho ka enya aban sika ene ye de beko ena wo konso ahwese chief of staff nso ebema wo kwan na bibia akoso ena wo susu dua sese wonim na ehhehye wodi egu akom se na sese ye wabrabo de efeni code of conduct no de wo beye ne de wonye wo koye de a ene abakade edi ena ayewo eno achi no nso wo mo de portal bi eba ewo online etise wo ye Ghana ni na se wo hu bibia eno an se wo bekọ na a confidential report na de akoto o mehu sa asmesi anaso benten waje gift bi wa ha wa ye hampa akwakom obi watu kwan odi aban sika na tu kwan ye be
ama wo kwan na wo di information nyina akwa gu ho we nyina ye hwehwe ya wodi egu akwa mu se betimi aboa ama oman Ghana ye japade ye betimi abo ho ban ena de twato okura se wo ye osoafo anasa wo somo abam executive na abo pa eni kwansa wo je gift a ebro 20,000 Ghana cedis se gift na wo bi de ma wo no se ebro 20,000 Ghana cedis ya se wutimi declare na wutimi de kire se enie na eno no cabinet fo edi ho adanse se ampa awia bo mu pepepe sa gift na na se japade na wo ji ye na sa akyade no a ye de ema wo no ne kwan so ano no se wo ye ne sa de na abo nte se no so ye chiwa ye beyi wadi wei any code of conduct ahodo a wo mampani His Excellency John Dramani Mahama na no juada wodi etu dwan Sompa 106.5 FM market yapa yetintim ede ama omanfo ene ma ye toso mienu no enya brebo yo bio ehasa wenade setie bia wofomo a emra bediu na eno na ban lawyer pani a wono anso na hwe atentene ne so Dr. Dominic Kayili honorable ede toso no wache se saa hye na mampani atwitwa e code of conduct num ede ama mpanimfo no uni se unya trape setie bia emra no enhwe se bia ofiri aban mu ana ofiri aban fofrom eno bedi no nyonyonyo se de emra no etie na wono nso na tena na ye krado ansafo akora ka ho se obi bia obefom enya de won betena so na womo apia de ahye carpet na se wombe ma awia bom ama obi bia da wo Ghana ahuno na eno nso aye asua de ene hweso ama afofora wombedi ekiraba. Of course, if there are other consequences flowing from your conduct, that will also be looked at. So, for instance, he said it's legally, enforceable, and that is true because if you have been, terminated, if your appointment has been terminated, it should be possible if criminal conduct flows from what you have done, for the Attorney General to then pick up the matter and then, make sure that the courts impose the necessary criminal sanctions on you. And so I don't think that it is, enough to say, look, the person's appointment has been terminated. If the termination has come and there is anything to, follow up as far as criminal sanctions is concerned, that the president has said, don't cross the line. If you cross the line, then it means that the sanctions will flow, and that includes taking legal action against you. I've said it several times, and I will not, hesitate to investigate and prosecute anybody. Eni awuti ye aban lawyer pani o hwa tentene ne so Dr. Dominic Kayili ye free current na ye ko former attorney general na say abansoafo na wono na wo cha tentene ne so no ye aban lawyer panyini ye lawyer Godfred Dame na wo de atodwa se na sema wo de kodan court say Chief Justice Gertrude Tokonu kwan ye fa so ne to ase akonwa no ensem fata de fa ne independence of the judiciary a wo hwe omeya temodwumadi a wo mugina kontekro na ne kwan so obi awurawura mudwumadi mu no na ema executive no ebuso na eno no de call Supreme Court no wo tenase no ebeye 3-2 na se emumienu agitum se de o ka no eye ne kore na emumiensa so se wo mo empene so na eno na saa semi wo chem se otafo mrahebedwani honorable Vincent Asefua wono ne di enimu de call ya lawyer Godfred Dame enagina mu edema no wasesa wo hye 3-2 decision no eba eno a edi adanse pefesa na sema wo de call no na ewo nyina so pa a wo mo kro mo ye judiciary no anase wo meya temo dwumadi no wo mo di ho adanse se asa nipa bi bewurawura mo dwumadiem ama mo dwumadi ato ape fa Chief Justice nsam no ho a na ade ba ko no owuro Dame no wodi ho yaw pii ne se acting Chief Justice Justice Paul Bafoboni a wono betena asem no bi no ensam fata fi asam no benefit no ekoyie ma no ebra ye ma Chief Justice Gertrude Tokonu ya suspended and ase yetu na sensen wo ne dwumadie mu no ye se de won hwe akire Justice Bafoboni eti den na asem we fa asam kro no anwo ye kwakotena se a na Justice Bafoboni no no so timu bi wo bra ade no ekoyie ma no eti no kro akire se ade no na achia. The acting Chief Justice himself will preside over the proceedings, and as I indicated, I find it very incongruous because indeed, if at all there is any beneficiary from all of these developments, then the acting Chief Justice is a direct beneficiary of this. Of course, it's a constitutional injunction for him to act as the next most senior, but clearly we cannot lose sight of the fact that whatever has happened, the benefit of it accrues to him. And it is incongruous in the constitutional history of this country. We've never seen any development like that before. Whenever there has been a dispute as to the status of the Chief Justice in this country, start from 1980 for an Attorney General, start from 1993, 94, Aban, and we go to 2005, there about Agya Appiah Apam, the Chief Justice in question, and Panada.
Former Attorney General Oruna Godfrey Dame and Kasaye and Warbo Amaniye se kwaye fa soma acting Chief Justice Paul Bafo Boni asama ye didi afa Chief Justice ya yetu na sensen ho no onu temu bie na wodi asem no entwa ye and na wo hye 32 na ba ye na che se independence of the judiciary no kasa sa atemuafo kra na justices no wo mu di adanse se ase nipa bi wuro mu dwumadie mu a ensem fatentin se ma so nyina no na no che se wo nyina so wo mo tena se wo sa asemi ho eye justices Paul Bafo Boni Henrietta Mensah Bonsu Yoni Kolendi Amedu Tanko ena Enesgawu wo mo ena tena so Kofi Ase no ekoye 32 no ekoti a wo mo ena o chese mienu no kura no a wo mo epene so no chese wo masem no na emu edo ene wo sa Chief Justice Ntwensensenya mu na no wasono mma no ene eku ahodo eka ho ya agegyefo ne lawyer fo bi ka ho so te wo hu si monten so ewie de wo petition ekokọ kire mempeni no na emu na bra wo mo de petition ne kono kotoni ma boso me ne de to so num yese posi ne bi ye wura fanyo ma kan sasi ni koto enti entwaye wono so kura no kandini na a leader by example nti de wo ye no ebema wono ma wo akire bi kura asua eno sa no ka ho bi ne du ba bi ana asrafo kura ye wo mode a na timamufo adan na ntokwa ne mpabro no na ewie ye krata ne nam se ye wura GP atworo de akwakoma pani a wono na wo mra hye badwafie se wo ma ho kwan na ye wura fanyo ma kan se wo mra ma meyi nsem bia no pani so wono ntena se kura entwen makrata no ma na ya boso kura de akire no ansa wono ade ne ho kwa akokire posifo na afi wakwa akoboa ama sa ansem na ekoso no babia no kura ne da wo motime de ato na sade ayo ya kotosie no ebaaye no wonso akwa akokire kirem esanse okronko. I'm satisfied with the statements from the police, in all sincerity. I see some sincerity in how they themselves. I would want to rely on my petition to them. As you may be aware, I petitioned the IGP for them to commence investigation into the matter. I found what happened yesterday most unfortunate, that a constable could look me straight in the eye and do what he did. I've also given the police a full account of what happened. I've shared that with them, and I expect them to take action. On the issue of the invitation, I've been in Parliament the whole of today. I've checked with the Speaker's Secretariat. It appears at the time I reached out to the Secretariat, no such letter from IGP's office has been sent to the Speaker's office. However, considering the fact that this matter is so critical, I wouldn't even want to wait for eni a woti ye era Alexander Afanyama ka efutumra hye badwani a wona dado nkuma no wo mra hye badwafie na wone sompa kase ebodemu obrempo na nda kwampomamo eboy Yetu fanso okoriye ni akwa santememu yedru ho na Ashanti Regional Technical and Vocational Education and Training TVET Services no wo so wo Council for Scientific and Industrial Research Building and Road Research Institute aka bombe di dwumadie bi na dwumadie o mo ba bedie ni se wo mo aye mo nsa no adwuma ewo suku ahodo mu ewo TVET mu no ye mbese wo mo beba no makokwa ye bese o practicals no eye adwuma nkasa it is a Wosha Council for Scientific and Industrial Research Building and a Research Team no wo mo ye adwuma nakra na betimi aboa manimdia emudo no enkodai ensa toso nti obubie ya ekwanso dwumadie ene wo fa no na adwuma na no ye efisa adwuma na won nsa na sanso ewo na dwenim na ebre wode won sa hye krata se no Dr. Daniel Asensu Jambibi awo no ene ye director edema Council for Scientific and Industrial Research Building and Road Research Institute no na so mo hye akwan ena adansie ho niema no wo gitu mu se ampa TVET adesuafo ebeboa wo mo pa efisa de wo kɔ field ankasa edan no si ekwan no wo ye etie numra won fa wadesua emra wie no na etimi aboa am wagina wona so wo behu materials ahodo a ye di edidwuma ene wo hwe dwumadie ye di no haya ayade a sombo pa ewo ye dwumadie na ye no say technical and vocational education and training say ye tete nkura na ya mo mu ni die sano dwuma betimi de abo mo ebra na say ye betimi ayesa say ye ni industry any institutions we had to say CSIR NSSA ye kabomu na ye di sa adwuma we enuntina ye director general Dr. Kofi Azor support say wo hwe say ye betimi trainee enkola amoma kodwama so no motimi aboa so bi a o sua building construction bi o ye carpentry bi o ye welding say ye ni industry no any relevant bodies to say CSR na say no mo ye adwuma na ye tusa anamono say ye ba ha
wie eni ayeti ye eye Dr. Daniel Asansu Jembibi one na director Edema Council for Scientific and Industrial Research wo sha Building and Road Research Institute no ono eneda wo no wakasa wie na engineer Dr. Richard Adu Jemfi awoya Ashanti Regional Director Edema TVET Services wono su kire mu se memorandum of understanding eye nkitahudie aba wo mienu ntem na wode wonsa ahye kratase amantiase aye adwuma no ebetimi aboa ma adesuafo na kwan efa so twa blocks kwan efa so eye architectural design dan no yetimi design kama ene kwan efa so esini na no wo mu anya adesua no wo ma dwenem ene wo mu nsa no na ye ni TVET for yes our partnership we one na ye nkola na bana ompeso musua construction ho no man ya mo skills a omu sidan na ombetimi asidan a ahoden wom kese ye improve omu skills na kese omu be deliver ye nya areshe mu ewo omu se ombetimi aye ne ye ye lab wa ha experts wa ha architects quantity surveyor all the professionals in the built environment no ha see timi chiro omu ya ene rising damp aba problem say war building hono ini nyina yetimi eka omubom ne treni omu ya ombetimi aye adwuma no amanya so na yesidan a yetimi anya dan a ahoden wom. That is one. Number two, who say isi ya ne nyina ya ne akosi glass house ne akosi we ana ye normal na eye no ye tuagu de ye kan se dabi yenhwe ne ye de normal na ye wo ha ye disidan eye Engineer Dr. Richard Adu Jemfi one na sentiment moyo kwanche for panyina wo share vocational education and training no wo mu adwumadi so ene kasa ye wo wie na Dr. Joseph J. Dankwa wo ye coordinator edema National Artisan Training Center ene ono so ne de to so say adwumadi o mo ba be ye eye pafi se ye sidan anase ye akwan a amono ne niema aye de be ye foreign materials na emoa de friend local materials na ye niema Ghana ha ya nkasa na ye ya nkasa ene yesisa ya ne ya bo ene ye nua ene ye kekase ene ye di esie no eno timi boa ye yankasa ama oba de bobre mu dwumadie etimi konkan Who say your fat TVET curriculum na near omudisua de na nkasa na you say local building materials no absent ewum e womo near can for conventional materials cement and concrete and omusua pa friend masonry construction into about brick construction and any other local materials na na hono omulak to say adobe CEB and in the keka ho even round earth but we so need material technology aba and no beboa ama and then as a global warming and as a climate change enunti ye wodem kra ne hwehwehwe obi abeso so air condition it may use a material ya eno be boayen ama ya tesa ne ma no so ama ya environment no ye mantem no so enso eho ato no se de be ya yenso ene ye ndachi e be secure ye pa e de ama ye nti enunti na ye frɛ won se Dr. Joseph J. Dankwa ye coordinator edema National Artisan Training Center a womo ebo omanfo tetem womo emonsan wodwumem eno no chem se dwumadi a womo di ye ekonkan pa eno nti enema ne di ensemi ebetudwa Ghana National Fire Service wono nkrabata wobuno East Mountain mpani a oda wo ma no ACFO2 Reverend Naomi Oforiado Biasapon na mame ekasa ibra na wormudi International Firefighters Day asama na da so say appreciating our heroes say no to firefighter assault and fire truck vandalism na chese eja ehye na odumja ba beboa ebewie ni yedi wo mpaboro sese wormo ka anom eno ode afutu ema na wachese eno entwaye na ebasa ema wadwuma no eto ape to say no to firefighter assault and fire truck vandalism. Ye modern say fire for kodumuja yes ye omo amantem near to abo money abo enya dependence wa na wo behwe say de ye kan ye nwuma tie ya display ye na ma chirechire mu ye djuma ni ye djuma e da form enso obi eni wa obebe djuma na obeka say o me de me ye fire service ni na ya frame me say me kodumja enso me de me nko me trans ya obi ni emashi baby enunti ena ba ni tu ayeka enti ko ni nyamba se baby isha ye dimrika ena ye djuma no enye baby ye hye nko a ye program ya akra no omode message by say accident esi uhu ya me nkrofo edimrika ene ko yi nkrofo free accident ACFO2 Reverend Naomi Oforiado Biasapon Bono East odum jadwumakuo na da wonoma no na yewura wono nso ne yakwankyerefo da Ghana Tourism Authority ano ewura Joseph Appiah no wo kyese no kwasem no odum jadwumakuo fo abon won tete ne nkyerɛkyerɛm ama wahunu niema bi a
kane no wonim ti o madwuma na sesa nenso na mpa me ba se me betie program no hu se ahosiesie mapa ho untumi ye kan ya no asore na akọ untumi nya ne sa e wo ahosiesie soronko a e wo se obi a sign no se onkonko di dwuma o di siesie no ho ti de mesro manfo ne se nya botre ma o mafisi o munnim adwuma o mo ye na o mo nkwa e na o mo de ato ho e se dwuma na o ba no obetumi afirimu ebre bia so anhya mpabo a ebia se kuti Penny wakasa ye ene kwankyerefo a woda Ghana Tourism Authority ano e wobono East Mantam ye register for PAJ. Me kan won Sompa 106.5 FM na wutie kasebo yi na KJC Company Limited e ko ba simprimo anopa no nsia kasebo e na wutie no. Kofa bai e de meko bi e fe ne Pennyman Foundation. Owura e request Taylor wakasa kyerem se wo boa emma gira wo mo nanso a na omamu ni nyina e na waboa wo mo no. Na ebra wo hye emma enkran no no ma Owura Agya Appiah Ofori awono na ye special aid edema no ekasa no ono se ebasi kasamo a ematimi tutu ni yie pa na business nso de hye mansa dodo na ema ebo ho modern eti ebra ye hye ema fudumu ma ewo de efe ne women empowerment no na ma oba bia enya bibia ye eti anya bia na oba na wakakra eti we ya na oton kwadu kakra adwuma na wabie eti efre efe entrepreneurship no wo mo ebegina wo mo na so yie na Owura Agya Appiah echem se ema beye impimnum 5,000 women wo brema esikuma no wo central region na semfimfim mantemo no makwakom wo musika so mo emfanya adwuma na wo ogidie se ema no sika wo manya wo bia enya 5,000 Ghana cedis no wo mbetimi de fa ne startup capital no ebetimi aboa mai na wo matimi de afa ne ma aton evise wo ba ne di a ne manso ebedi say ye boa amount for we sikuma na ntisa ye tini say ye boa is more than brapa addition emba inipa wo bo modern ne wodi dua na sika ba wo sema e ma asumdi be fi empem bebre no obo say na obeni owo eduma ba wa afre sika na de man no kodi dua no e kan chin 20 months all because sika na ide ansu say be say ye ne no ba no wa boso di go na no oto ade no e ka so fi bi so sia ko be san na boso ni mu ni we gi bi no de aye bia ba do be no ba no ability to or the state with the meeting of the ubomodin obega and now buano. Eni yeti ye Owura Agya Appiah Ofori wano ena Pennyman Foundation opanyina wadano Owura request Taylor wo gira mu ekasa edema no na de omo ye ne se wo motonsa frɛ ma be ye aduonu 50 women e wo brema esikuma oba ba ku bia wo ma ne 5,000 Ghana cedis 5,000 Ghana cedis aje na fakwaye adwuma na emana ni soipa na wo wie na wodi afutuo ma o maka se 50 na monsa aka sika no momfa nkwaye adwuma papa na mfaso mrem na ama ema aka akire no a yesa ba mo 5,000 Ghana cedis no ebi atimi aso ho so oni pe biara no if you have vision ubetu no why adi biara mutaya wunya ya wodi ko ya wodi ko ji sika na se wodi ko ye adwuma idi ko dugwa na mfaso bia ya de binti when lose vision na focus na wo hwem se obeye adwuma se de se na fata sika ukoje ni dwuma na opese wodi bia minji ni se beba sika ni ntimi na wonye de untia into dia nakare se obi e mana ni vision na ni focus or set before all joining no in the name time we eye Owura Agya Appiah Ofori our ye personal aid ede Emma Owura request Taylor wono na ye chief executive officer ede ma Pennyman Foundation wo mo na Emma wo ma wo ba bia 5,000 Ghana cedis na aba kroti me ma masa na no na Emma no sori enom se Pennyman Foundation mo boa ye papa we de brema esikuma ha Emma wo mo wo mfimfim mantamu ba ye adwuma gina wo mo na so eti no mo ni gie no kra na aboro so Cannot demand it for 1 year, and I bring stand back now. Maybe for fans, my dear, and I'm a better. Or discuss my for 1 year, 5,000 or the mine. Maybe so when I'm in engine as well. And then I'm tell my tailor, and then me so my baby did make a pan so back. Marco Baba, for my son, no one could be able to stretch my tailor pan, won't bow their boy. And by your voice, it's more than being rapper district. Mama, and so you're in so what did we na
Sompa Kasiebo Eric Anam, the Central Regional Correspondent to Sompa TV and Sompa FM and name no and the Kocha Nina Ebaya Pennyman Foundation Ora Eric Kwesi Taylor our nene kofa by what time a mabaye do no mamu obia 5,000 Ghana cedis 5,000 so amfa kwanya adwuma na sika no so omu hweso ye na timi aboa amoma brabomu etumpon de mo no seno no ye de ma no Pennyman o Pennyampa waya de na ye kɔ amanse central timamufo a wɔn wakatachie so na ɛyɛ ɔyɛkyerɛ na wɔn de a wɔn ka ne sɛ adwumakuo bi wɔ hɔ a wafa nipadɔm titiri ne mabunu ɛwɔ adwuma mu a fam agudie na wɔn motuo Smart Mickey Foundation anase mining company na kama say abandon nsa atoso na say we fa total control ne say hunti wo mo fe wo mo se de wo mo anhye damfa yas toothpaste entwie na aye kokko pa de kire aban no say wanwo no wanhweye babi akeka kono ehwo etoro adwuma a epie ha yenu akwasimetu ebo mra ne say light odano adwuma no ahyase 2019 nipa ya yehase ne ebedu sabre amikase nipa probe 17 wo yenuanom boasefo a sabre wo mani abrese wo mo aban na aban wo mo beji adwuma no yenu wo nyina na aye adwuma from 2019 na emfaso do a wo nya no kura no na ebro yenu kuroma no edieso na yenu akwasimeto hu yese da bi se wamfa bi amwa kuro no a daachi bi onya danse die anaso o ma ni nya danse die ma yenchiri manso wo mo ba wo mo hunu mfaso a ya yenya ewo ye nananom asase so eni ntino eno yewura Jones owusu won ne di won manim na ate se wo kasai na edom na wo mo ye kire no nso ekire wo mo de sei hu toye ana yenuanom a omutu asesa no me pa bonifo ha no mo nyina didie ya no mo nyina ya adwuma me tu obasi hine awa NDC ya no me post class chamberble utimi ka se oba betu ya ba ya papa kwasimacho ya tanachi di oya bia adwuma no ya di manu kromi afo nyina ya support ya bibia nya ya di tanachi we tiase ene ma mo tiase ene tebeka to hine se ya di asase ya di asase jenye dmo so bi ko se bia no ori mo bia bi ko asoponi na minim obi aba be politika ebi brekunde obi no so ba e bra na pam ne so on koda mo ko ne ko na na chelo eno ye wono mu a ewo akatachie so na ate se wo mo kasai amanse central na yedu sama boy enho na yedi wie ensem a ekoso ewo Ghana ha ewo Sompa 106.5 FM na de esi wo sama boy no eyawre hosem okada ride bi efeni kofi wanye mfie aduonu na brantie bi efeni Jacob o twin seasons se wonfa ne motor bike no ema no na no na peria mu no odi seasons no apaso no wodi ewo ne yem ama motor ride wo free mu yaya na wo mu chem se motorcycle wi na fe no ato no foforo a wodi ye nadwuma na Jacob ye fe ne je badi adwembone ba ne trim etiese enura numre no woche ho no eno ne boss fa motorbike ma me fama me a ekowi ase apaso okuta no na wode awo no wode wo no abrantie timi anyina ne naso a 20-year-old Okada rider Kofi wo free mu yaya ama semi ayawre ho na police for ye frɛ wo mo ema semia ma maburu wo kromo ho no wo ma sɔre pa na moma yentie se ne esi ekohe sharp ability west oko ena ro ho sema wo kai asi na ene dai be no nsia anopa enya ne ntie se abrantie ba ko omo e de sekan awona odakwa ho amoja epram no abeti e de mitantante ekoduru na abe ekoduru ya no na ya no kure abrantie no de mfishia no be aduo no oyo Okada rider otwemo to bi didi ne djuma ono ena de sekan awona na abrantie ne freno kofi ena yebu blemu epri ne namfo ene abushia no mo kire mu se eno emre ena abrantie ba ko freno Jacob adodo na freno Jobat ego pri ne se onfa moto emfa no na onfa no enkopie kurubia ye freno onyampe nika eso na abo emre be no nsia otu moto se ere Jobat ko onyampe nika na abra okodu kwa so no ena Jobat efa sikan ede ewo no ewo moto so ede abrantie etu fom afei ota moto ni pawo ere kodu onyampe nika na abra okodu ye no ye bo every Jobat se ye no kure se wo na odi se adwumadie no kai ye bia se nya no kure na nanu ngura so na ose enya no kure da se ono eno di se awu no na so na se le emrante wo associate ho na se ankofo mieni na efi emrante no eni breye na wo kire se wanka no kure be community abranche no to na no tu pin se eyo no eno de se kai ewo e kofi ama no to na nanom ewo awre hosem
wafo kada rider so wonfa wonko baabi wo de wo kwa se na adwenboni wo wutirim enye se bia wo kɔ baabi kɛkɛ na mmom no ne motorbike a wato no foforo de yɛ adwuma na wo paagye ɛne so wɔde apaso yi wo no a waku no yayaya ama yɛsi kromo sama boy police fo kopie wo kyɛ sɛ ɛhɔ nka maburu no ne wo mo boso na enya nsɛm ketwa ɔsɔfo ba Ezekiel na de ama ne boy ba na nsɛm yɛ de akyire ɛwɔ Sompa 106.5 FM Accra de befiri ma baabi a yɛ nyima so emfirim yɛ kwa ama no ne na America mansoafo pani ewura makani pani yakasa de akyire sɛ yɛwura Donald Trump Nani abere pa so wopese wone Canada edi ahia na fe wo mu di nkomo ne kasasie yie na wo mu ho kwampa wo mbefa so na wo mu dwadie wo mo bambo no wo mbibia ebetimi akoye enti sanhye mudie ene nkomodie no White House efifufom ene bekoso na makani eboso na ebusa ne se sade yewra Donald Trump ka se obeye Canada to say 51st state no send ho asamote no so ende ya na akoyese court dan ho abobo ebia wo se de osika no nenso pani no enya de a wo adwemmone bia etade wo ye nechi ensusu epa ebeboa ma America ene amaye ne bo nyina nso ediye kwantinti bia kopie kotia ha ne de Sompa 106.5 FM anopono nsia kase bo a nana KJC Company Limited ebo ye chidom ne ye DACA nana KJC Company Limited de wonno ena ebo ye chidom adansie ho ne ma say ye na do apply with building wire cement iron rods roofing sheets ahodo na kache ene wo emu alpha and omega eno no say wo pese wo si dan na wo pe free consultation akone ye moa wo ne ye ntufo ebi a obusuafo obi ansi dan da afa na wo ne first person na wo abusuani mu watimi ato asase a wo ba be si dan etu ani so briw ebisa wo maami bi ansi dan wo nana bi ansi dan wo wofa bi ansi dan ena wo afa no wabepie nkran wabepie kumase wabepie kofori di atakora de nkranza so nyane ena wabenya asase bi na so pese wo ba won sisi bi wo nanso wo hu so wani so briw mesrew konana KJC Company Limited woni ye ntufo ne ye nkyerɛ wo asase na wonya no se ne sese wo si dan no se two bedroom na 3 bedroom na wo si a enado se na wo behia plywood se na wo behia cement ne iron rods ne roofing sheet ne e ma free consultation if say obi anche wadansie ho dwumadie eti wabon wo ho nanso nya hwe ya beboa no ya ma wonimde eko ba simprimu ena de wo mu a ede ne sa dansie ho ne ma no so woto a ba bia wo kobia ne de koma wo kwa senkran ha wato watantra hela na bia wo de ko pokuase a na ye de ko wo kuma se wato no so amede na se bia wo de ko ofori krom na ye de ko eti ba bia ye gyere na so enkranza so na wo beto a ye branches na edonso tamale ye wurawura ba bia mompugru ena ade ko kusase ena ade ko baby a yejinem eti nana KJC Company Limited enye nwanwa sana anu ya Central Steel for ese outstanding services wo de ma no a wo ma di ka chene ka baako asa di trailer baako so aba be piso enam na dwuma penti eti se wo won kran anase wo kumase a frɛ ekoba simprimo ewo 020 4355043 eye 020 4355040 020 4355040 nana KJC Company Limited ekuoba simprimu eno no na ene didi se wo didi a Agya special foods local food no efie de me se won kase ya bontin so aduane eti wo fa tomato so apro no meko apro no de aye anopai aye wo Sompa Agya ye bedi na aduane ni bi efie pese enya hoden ye adwuma eti Agya special local foods de ye tene so ane asore emutu banku ne tilapia okro soup nie toza afi nie fried rice nie jollof nie apremprensa wachi nie jollof chese aduane bia konkonte na wo pe abenkwan katenkwan abunabunu ne nyina wrawra nkwan etuatua aduane bia local ne continental de Agya special local foods na wo hia eti anopa no wotwe pepepe na wahya ase kosi enum no wotwe apemu 8 am to 8:30 pm da biara da wo ye adwuma eti Facebook ne TikTok ne Instagram nyina wo ginam eti bomodin a se bi kura na wo dofo bi pesa wo surprise no a wo se awie me bra wo lunch na wa order delivery or the beba Agya local special foods no and ye come for the amount Agya special local and a continental dishes no and now we benyanti friend no was 024 63 59921 024 63 59921 na with them na young street persons who the chichi was saying now was saying Agya na so Adam for radio Paris France o mo fa kase boy ayiko FM wo Kumase and Kumase wan so Sompa 93.1 FM
Nakwa ye Sompa 101.1 FM Takrade eye Sompa 103.3 Tachima ye Sompa 106.1 FM Sunyane eye Sompa 98.9 and Kranza for New Agro Sompa 90.7 and Adomasi also ye Sompa 101.3 FM Sudikoda eye Sompa FM Facebook eye Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube ye Sompa FM Live website your www.sompaonline.com yene de someone pay eye me Akosua ago Aboagye obetimi afrem Akosua nshira me ne medoba triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa yadamo se ye ba ye de Ghana today ebeto so